Micro hloniphe nemholi wale lothunywe indlunkulu kulesigodi. Ngihloniphe nenkundla leholwa ngibabethuba enkhundleni indvuna yenkhundla. Nani bothuba ngiyanivusela egameni lenkosi. Angisho ukuthi kungimangalise kancane ukuthi bonke lababute imibuto kude lothide maye siyabonga. Bengithi batawuqale babonge bajabule ngekuthi kufike le ntuthuko. Keja-ke ukhona-ke lo sibongela sonke umholi walesigodi. Kakhulu boduba siyabonga. Kuhlangana kwenu nibe mqondo omunye. Intuthuko vele isuka kuso sive sihlangane sente lokho lekufanele kwentiwe bese-ke uhulumende uyasukuma uyasihlangabeta. Sibonge kakhulu angicela ngekucela nje bantu labasha. Ngiyatithoba kini bantu labasha ngicela niphume le ntuthuko ngeyenu. Bantu labadzala sekujudane kubuyela kumdali. Keja le ntuthuko yonke le ntuthuko itawusala nani. Ngibuka nje lapha entsabeni bantu labasha bangafuya timbuti. Keja-ke nakungangeneki ukuthi labe masilaya balandzele timbuti kutawuba lide nelide. Letintsaba lethu tinzunzo kini bantu labasha. Ningakha inhlangano nifuye timbuti lapha nithole imali. Lengikucela nalengikubongako ngibongela boshemen baleti godi ngoba kwagcine kuhlanganiswe lama project into yinye lokuthi sibe munye embolonjeni siyakubonga kakhulu. Ngicela kuphindze sibe munye noma sesitosebenta. Bangesuka nje balengeshe yabethe sitobamba kuze tonke lama project lahlanganisiwe sikube impumelelo embolonjeni. Kwanyalo nje nasisende lokubangeta lo 1000 meters ngikhani sik 2000 sesemnyakeni wesithathu. Asiphusheni ukuthi manje sifike ku more than 5000 wema meters. Lokho ke kutawusho ukuthi onke lemigwaco lesicelile iba impumelelo. Kube kubiya ngami ngabe ngiyafisa ukuthi uhulumende ngabe ku micro ufaka sigidi semali. Afake futhi naka DPM ngoba kuyabonakala ukuthi climate change seyi affecta lokunengi. Ka DPM tonke tindlu teludzaka takhiwe. Lokho kusicelo kakhulu kuyithi njengema parliamentarian ukuthi manje le mali sayifakwa kunatindzawo nathi ifakwe kakhulu prioritize njengoba bayinaka i-education ne-health. Sekuyabonakala ukuthi la kulete kuthuthuka ngemigwaco nangehlala kahle yabantu sekufuna uhulumende afake imali lenengi kuleto tindzawo leto. Bothuba kafishane sicela kubonga ukuthi niphume ngoba micro ufika buke ukuthi uyowusita bobani lama beneficiaries. So nangabe niphumile nje kukhombisa ukuthi vele le ntuthuko niyayidzinga. Siyabonga kakhulu bothuba sichubekeni sibambane kuze intuthuko itawuchubeka embolonjeni sisese ofisini sitawugijima njengoba nisithumile. Thuba. Sivusele umhlonishwa. Sivusele inkundla yonke. Sive sasembolonjeni kuba beShief Zembe Thuba. Sicela ukuthi bongela kakhulu kuhulumende ngalesipho lasiphe sona. Siyethembisa ukuthi sitambambisa ngoba lesipho sethu. Siyathembisa lokho ukuthi le ndlela lesivele siphume ngayo sethemba ukuthi nakulo msebenzi naso wendiwa sitawuphuma ngale ndlela. Siyabonga kumhlonishwa wethu losibambise kakhulu. Sibonge nakuba bethuba longena angishifu wethu asivulele tandla kuko konke lesikufisako nalesikucelako. Uyasibambisa wanyamatane. Siyacela bothuba ukuthi singamenyela inyama emandini kwangathi singasukumela etulo simbambise wanyamatane noma lo mgwaco uwethu kepha wakhe. Sicela nje kwendlulisa lokho bothuba lokho ukuthi kusebenta kwethu kube ngilokhu siphumelelela. Sitimiseleke ukuthi njengoba bebakhuluma ngemaholo lethu phela liholo bothuba lelikhulu ngilomgwaco.
thina sitawuhola lo mgwaco lokuthi sikhone kufika emakhaya ethu. Lo mgwaco utasisita naloko ukuthi leti moto tethu lesitithengako siyekele lokutilungiswa ngemalanga. Sicela nje kubonga kuhulumende, sibonge kumhlonishwa, sibonge enkundleni, sithi sicela basibambise futhi nakulokutako nathi sitababambisa kwenda lo msebenzi ube yimpumelelo. Baba Nkosi yami, thina siyabonga kakhulu. Sibonga nje lokuthi leli langa lize lifike. Emphefumulweni wethu bese sibuhlungu lokuthi ingabe thina lo mgwaco wethu kuyawuze kulunge noma kuyawuze kungalungi, sawuze sife sishiye nalabantu bethu ngoba lokade kusizwisa ubuhlungu nje. Nathi thina lesinebantwana labale ekhashane mabefuna kudala basivakashela baphuma le kubojozi, mabefika la abakhona kufinyelele emakhaya la sihleli khona, bafike bapakele ngesheya enakho noma ngabe sebafika ebusuku labantwana sebastruglisha nje ngendaba yemigwaco. Siyabonga kakhulu babe lokho kokuthi nje micro project nabo bonke labambisene nabo sekutawucalwa lo msebenzi kusentshento yokuchubeka kuyembili. Sesiyati nathi kokuthi tivakashi tethu setitawulala emakhaya netimoto tato. Ngiloko babe lesingakusho. Njengoba sebabekile nje ukuthi sihamba kalukhonywana vele indzaba yetimoto kusijabulisa kakhulu. Siyafisa lokho ukuthi sigcine sako konke kugcina kuphumelele. Okay, imoto bese tingasakhona ikhamba vele. Bese kulukhunje khamba bese uhamba ngetinyawo. Yena lo khamba ngetinyawo ufuna ucaphele because kuyashelela. Because nje ungaphuka vele lana. Sivusele likomiti malangeni. Naninonke. Ngidawuhluka kancane ke mina emalangeni ningangishayi. NgwakaNkosi Sibongo soka micro projects. Eofisini letekuthuthukisa. Ngihamba naba besimelane la celeni kwami. Ngiyamangala ukuthi sishotse wala khaya so nathi ematiya mina ngisawathola. Soka micro projects yena useofisini labo engineer lababuka imigwaco. Ngidawuhluka kancane emalangeni ngidawuqolisa lokuthi vele nako siphutile lokufika. Umsebenzi welive emnengi. Cela nisicolele kuloko. Ngekuthunywa lo office la micro projects baphathi siyati micro projects phiko la hulumende under economic planning angithi siyati letekuthuthukisa eveni. Usithumile ke abantu labadzala Nkosi yami ukuthi sinivakashele la kumanyisa. Ngekuhlupheka kwenu lese sikubonile nathi nalesikwatiko sivile ke ukuthi nikhala ngemigwaco emalangeni. Lesikutele namuhla sinilethele lo tanisite kwakheni lo mgwaco wenu. So asibambisana neni malangeni sinilethele kontraki lo tonisita la kulo mgwaco. Utonisita akethi kutona khela umgwaco nani niyamsita ngithi. Sicela ke lo 10% aphume emalangeni. Lo bekangakamfaki akamkhiphe ubtreasurer wethu. Treasurer kunjani maka? Timbasha tinganani? Tingabi khonyana maka tinganani. Njenga treasurer njalo ikusite likomiti tinganani timbasha letikhona. 40. Asitishayele intandla manje. Sibangakhe lesitawusitakala kule project. Nanifake efomini committee nathi nibangakhe nje bale project. Imiti.
nakungadi likomiti sekutawatibana. 28 le mali nayo itanisita lapha ke cishe se otintsaba tikhona lokulandza lamatshe letuleni sabena ngendeka ukuthi ndawucasha iTruck angithi ngendeka ndawo ehlisa ngesigulumba le mali yenu yaloko siyevana akukasho nje micro project ukuthi khiphani bo 300 nathi ihlanganelanine angithi nathi hayi 300 singakhona kubambisa ngayo nangabantu abamncane kusachubeka lo msebenzi siyanicela phela siphindze singetangeti kwanza ukuthi soyiphelile kufuneka lenye iTruck ematsha angithi singabe sesimala kulo 300 sithi hayi mina 300 ngamkhipha sengicedzile intuthuko lele sitanayo malangeni njenganyalo nje sitawucala nga half a kilometer nina nelikomiti nenkundla nitawujaja ukuthi lo 500 wethu ekuqala lo phase 1 singamane sisikhonke nako lo kusenda ukuthi singafiki kakhulu emakhaya sesicaleni ngako nyalo uyabona nawulana nje sekubekele la uyafika ekhaya ngithi but khona la kwenyukela khona ungasowushelela khona sicala ngako nyalo phase 2 utawuta imali bahlonishwa basathi igudlu tangale siyevana so now sicala ngalo 500 sicela nivumelane ukuthi 500 wena uqala uqala la sitawukhonga nyalo silethele contract lotani khongela yena ubuke kakhulu the main road la kulomgwaqo the drains lamaceleni malangeni kwenu sichamuka ka-ent like sebashido baphathi la ukuthi sichamuka entuthwaneni but ke akusintuthwane le usebenta nje sitawusebenzisana lesingakusho sing-end ukuthi nje cha siyalibonga lelithuba and sibuke khona ukuthi sisetawubambisana sisetawuchubeka kuyembili lokunye lesingaphindze sikuvete ukuthi asiketi nje kutosebenza ukuthi sitawusebenta umsebenzi wemgwaqo kuphela sibukene ukuthi siphindze sithuthukise sikili lesithite lesitawudibana naso la maybe sihambe leso skili siside embili ukuthi naw sikucashile nje usebenza ngakithi sibukile ukuthi nasisebenza kuletinye tindzawo sesingatfola lawo majala amabili amathathu njengoba sihlala senda nakuletinye tindzawo kuthi naw utawutosibambisa cha fika nje ulijaleli noma ungimake lobukile lokuthi cha emandla ami ngitawa veta ngalokukhulu ukuthi nami entangibone ngitawuchubeka nakuletinye tindzawo ngiloko lesitakucucutela kakhulu ukuthi cha kulaba labatasibambisa siyacela Nkosi yami ukuthi vele kube bantu lababuke ukuthi batawufunza umsebenzi ezisahamba nakhona sithuthukise leminye imimango ngicabanga ukuthi ngiloko bese kuba ukuthi ibongela nje ukuthi ezisatawuchubeka sisebenze nelikomiti njengoba sisebenze letinye tindzawo sitawusho ukuthi cha nyalo nasikamanyisa ngiyathemba letindzawo tihlukene ngetigodzi takhona sithatha umuntu wakhona sithatha umva kuba transparent nje kakhulu lokucashana kwethu akuba ukuthi sithi sesidonsa besigodzi sinye kakhulu sibamba lena le ngicabanga ukuthi ngiloko lesingakubonga lokunye lesingakubonga singabonga nje ukuthi cha abantu bakumanyisa basipha umsebenzi nahulumende wembubo usipha umsebenzi ngiloko na MP sibonga kakhulu. Sibonge kakhulu nakumicro ukuthi asukume uma sifaka ticelo tethu siyabonga kakhulu nakumhlonishwa wethu njengoba baka micro bahlale basho ukuthi sekungathiwa aba neli-office leka micro project ngobe sonke isikhathi uyaya yobahlupha akusini nenodwa kumanyisa umgwaco ulimele live lonke kepha bukani ukuthi thine micro project usivakashela kangaki la nkundleni kusho kona ukuthi umhlonishwa wethu akabaniki kuphumula ngekuthi ayobahlola lema office ayomikisa letikhalo leniletha onke malanga lenkundleni ukuthi ngicela ukuthi tifike kuhulumeni siyabonga kakhulu ukubambisana kwenu nabucopho nabucopho nathi siyambambisa konke letanako ngiko nje kugcine namuhla kufika esigabeni sekuthi kube nemsebenzi lomkhulu longaka lotala ngakini siyacela ke bongosi ukuthi asingadihlazini ku micro project siyinkundla yaseke motshane nje kuyatiwa ukuthi micro project uma kafika simbambisa ngetandla totimbili siyacela nani bakumanyisa ke ningasendeli phansi konke micro project latawuthi ucela simbambise ngayo siyinkundla sidakhamuti talana sicela ukuthi sisukumene kungabi ngumthwalo washemeni nelibandla lakhe kuphela siyabonga bongosi sesithi ke bongosi asiqale nje ngekunibonga nonke
kuthi nisebenzile. Sicalele phasi esiveni lesabana leliphupho senyuke siye ekomidini leba bese bayayithuma. Sibonga ke kubeketelelana bonkosi nani nayinambela imali ikomidi nikhokhe. Nani komiti nakwendekile sekuphambala elwimi ngoba eMaswati ungathi sakhanaku awukashona lilanga linye ngakusasa sowudlele imali. Siyanibonga ke nani komiti lokuthi nibeketele kuze kube ngilelilanga lelibonakalisa ukuthi kuthi imali ledliwe nedi besolo sihamba siyakhona. Ngifuna ke ukuthi sinibonge nani komiti bese ke siyayibonga inkundla. Angithe nginibonga kahle ke nyana. Siyayibonga ke inkundla Ndvuna Buchopho nawe MP. Siyalibona ligalelo lenu majaha kube nathi nje siyatendela ngabe sesilingisana babangalale bebavele bathi hawu thine nje hawu 2028 asibuki nje nisebenzile bonkosi kuhle na ungabala umlando ikomiti na ingabala umlando wale nhlupheko le nalesifiso lesigcine siphumelela etukweni uyawukhanza ukuthi bahlonishwa bayeta ku2 noma ku3 solo kunalesidingo lesiphumelela namuhla. Siyanibongela ke bonkosi ukuthi kugcine kuphumelele nekwakulenza. Sesiyacela ke sesibongile sibonge na micro project. Siyamcela ke ukuthi asebenzisane kahle nesivenani ke sive sesiyanicela ke siyindlungululo ukuthi kutawuba nalethi gulumba la. Etha dizili bonkosi tistarta ngemabhetri. Siyacela ke lokho ukuthi kungabese kumunywa lo dizili la etigulumbeni. Wambona nje umfana sekamunye edizili lapha kulesigulumba saka enter tokutsengisela. Ngishuthe. Nani futhi labanye bomakhelwane ningabona mine ngoba nami ngihamba ngemoto ya dizili. Sengithenga lesitulutulu sishutheni nalomfana. Bese nisimixa la kuShabanga ukuthi naba ke sebenta lo wathi akwendiwa Shabanga. Siyacela nje bonkosi ngoba kulimala kwaletinto tekusebenta kusho kungapheli kwalomsebenzi. Emva kwaloko kuqhubeke lokukhala lesinako. Ngetulu kwako konke bonkosi kungaba ngilokubonga nje ukuthi nathi namhla sesitawukhona kufika emakhaya sinicele ke baka micro project njinga nimlalele lo mhlonishwa nalenkundla. Ngoba vele sihluphekile niyasibona sakhe etinzabeni. Letinzaba ke vele lingana tiyashelela bonkosi. Lamakhaya nje kunema projects la khona lamakhaya. Sibonga kakhulu. Labanye babolelo ngemakhabishi khona lamasimini ngoba kusefikeka ngithi. Labanye tinkukhu tikhule yaze tabangangami lokungaka. Tangakhoni nekusilima ngcono mina ngiyajima kulamala. Ikhulela lemakhaya ngobe atikhoni kuphuma. Lokusho ukuthi nje bonkosi siqhuqhutela lokuthi awu micro project ibekeni indlebe vele sisetinzabeni engcenye asifani nalabanye la kubeka beke khona lapho uyawukhanza ukuthi noma lishelela tishelela nje kodwa tichubeka tiyembili. Ngalawo magama bonkosi egameni leNdungulu siyabonga Nkosi. Amen. Nkosi. Lo siyajabula kakhulu ngakadlamini nesibongo sakhamuthi sakhona la kumanyisa. Sijabula kakhulu ngoba abantu abepha sakhona beya esikolweni kahle. Nathi nasemsebenzini sihamba majima. Sikhuluma nje side kwehamba. Imoto labasinika tona bema transport iyafa ngalomgwaqo. Labanye abasafuni kona lokusida basiniketele sitawuhamba ngakho. Sibonga kakhulu lasendele kona micro nelibandla lelikhulu lemkhundla. Ngiloko lena. Nangake ngivule mfana mntana khasi bone lehlito ukuthi ngijabule kwani mine kanjalo naleli bandla esinalo lapha inkosi asathi sijabule kakhulu ngama project ngiyakanje ngahulumende wembuko labasendele khona lo sinje lemhlonishwayo kwethu inkosi yami ngoba sishito nje solo sacala solo siphungu sawufike waseca sokuyavula kwasasiphuthela asokuyavula sisho labantu bebazama nokodwa kuthi kuyaba sokufa sekuyendela